Ponekad je krvavi okršaj samo jedan savršeno precizan udarac. Pred nama je jedan od najintrigantnijih duela godine. Sudar dva potpuno različita svijeta, dva borca sa potpuno drugačijim pogledom na borbu. Islam Makhachev protiv Jacka Della Maddalene. I već sada je jasno, ovo neće biti običan meč. Ovo će biti krvavi okršaj. S jedne strane, Islam, šampion koji djeluje kao da nosi teret Dagestana na svojim ramenima, hladan, mentalno smiren, proračunat. Čovjek bez naglih reakcija, borac koji i u najvećem haosu diše kao da je tek završio lagani trening. Vidjeli smo to i na face-offu. Islam je tražio da se Jack približi, da mu priđe bliže, da se pogleda u oči. A Jack odbio je, povukao se. I to je sitnica koja otkriva mnogo, otkriva mentalnu prednost koju Islam nosi još prije nego što su rukavice zakopčane. Na drugoj strani, Jack Della Maddalena, borac, koji možda ima najčišću boksersku tehniku u welteru i srednjoj generaciji UFC udarača, eksplozivan, brz, ubitačan na kratkim distancama. Ljudi ga porede s Mini McGregorom samo bez teatralnosti. Ali njegova najveća mana pojavila se upravo tamo gdje Makhachev vlada. U klinču, u borbi na podu, u dirty grapplingu. Gilbert Burns ga je bukvalno bacao po podu kao da vaga 20 kila manje. Ako je Burns to radio, šta će uraditi? Islamljeć, čovjek koji čitav život trenira samo jednu stvar, dominaciju. I upravo tu se stvara najveća zabluda javnosti. Svi očekuju grappling mašinu. Svi misle da će Islam biti isti kao protiv Volkanevskog, Oliveire ili Hookera. Ali ovaj put možda neće. Ono što se često zaboravlja jeste da Islam nije samo rvač. On je postao izuzetno precizan udarač. Njegov tajming je čeličan, a njegov direkt više nije iznenađenje. To je oružje koje ruši čitave planove protivnika. Maddalena voli da ulazi u poludistancu, ali upravo tu se izlaže najopasnijoj stvari, krojeni kontranapad. I zato dolazi predikcija koja mnoge može šokirati, ali uz pažljivu analizu zapravo ima smisla. Makhachev bi mogao nokautirati Jacka Della Maddalenu u prvoj rundi. Da, u prvoj. Ne zato što Jack nema bradu, već zato što stilovi čine borbu. Jack ulazi direktno u liniju vatre, a Islam voli kazniti svaki milimetar greške. Njegova smirenost ga čini hladnim u trenucima kada drugi paniče, a kad ostane hladan, postaje najopasniji. Naravno, cijeli svijet očekuje da će Makhachev oboriti Maddalenu i završiti ga na podu. To je realan scenario, ali baš zato što to svi očekuju, možda će Islam uraditi nešto drugo. Možda će ga dočekati preciznim tempiranim udarcem. Možda će ga kazniti čim krene naprijed i ako se to desi, bit će to trenutak